Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aragira ati: Bwana perezida w'igihugu cy'u Burundi, dusa naho tugiye kwicwa. Ni amagambo akomeye cyane akomeje kugenda asirikira, ndetse bivugwa neza ko ubwoba n'igitutu bikomeye cyane byongeye gutaha nyene cyubahiro perezida General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi, son excellence. Bivugwa neza ko Tshisekedi yamubwiye neza ko ubutasi bwe bwamaze kumwumvisha amakuru agaragaza ibimenyetso bigera kuri bitatu ngo byemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi General Neva bakomeje ngo gukubitirwa agatoki ku kandi. Uribaza ngo ninde ushaka kubica, ninde wamaze kugenda acura umugambi wo kurangiza Tshisekedi ndetse akarangiza na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Aba bose nkwibutsa neza ko bafite kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, amatora agiye kuba mu gihe gito cyane. Ibi kandi ndaje mbikubwire, urumva byinshi cyane ku bwoba aba bakuru b'ibihugu bongeye kwisangana, kugeza ubwo perezida w'igihugu cya Kongo yamaze guhamagara mugenzi wamubwira neza ko basa naho bamaze gucurirwa imigambi ndetse bacukuriwe ibyobo. Ibi ndabikubwira ndetse ndagusobanurira byinshi cyane uko operasiyo yose ipanze. Ese ubutasi bwabivuze bubikuye hehe? Ninde ufite umugambi wo kwivugana aba baperezida? Nanone ndakubwira ikijyanye n'ibitero bikomeye cyane Rubaya, Hagariya, Gatoyi ndetse na za Masisi. Haravugwa ibiturika biremereye cyane. Amakompura ya M23 yongeye kwirukana ingabo za leta ya Kongo, nibura zongeye kwisanga mu birometero hafi 40 uturutse ku birombe bya Rubaya ndetse no mu isantere muri rusange. Ndakujyana kandi nanone no mu bice bya Minembwe. Ikaze ngusobanurire byinshi cyane biri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, by'umwihariko turi kwibanda ku butaka bwa Kongo, u Burundi cyangwa se no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Amakuru agezweho aremeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirirwa umugambi na M23 ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane. Yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri iyi leta ya Kinshasa ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru. Harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku munsi na Tshisekedi. Harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo, aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi, aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23. ngo hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi hari i Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be, kuko benshi bagiye babimushinja, akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara. Nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo hagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi, ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya, kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ibiturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru i Kinshasa, aho bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba. Bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro son excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23.
Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza u Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, bigakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko perezida w'igihugu agira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo, kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu, igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu za M23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina rya M23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora muri ibi bice. Abanyamurenge bagera kuri 5 bishwe ndetse abandi bagatwikwa, ndetse batwikwa n'izi ngabo z'u Burundi zabafatiye mu nzira ubwo bari bavuye mu materaniro y'Isabato nyine nk'uko byagiye bigaragara. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze mahajabu ku buryo bukomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane, ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo. Aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baborogaga basaba imbabazi batakamba. Mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga, uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika, ndetse ibintu byabaye na wazarendo zihari ndetse n'abasirikare 2 b'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi na Poezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka. Ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro, kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks, aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mu gomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera, bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi. Bivugwa neza ko ariho
bahuriye n'aba baturage. Abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'Abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya Wazalendo ndetse na Twirwaneho MRDP. Bikagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi itatu ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo ma 23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane yaba hano muri Purene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za ma 23 zitigeze zijya kure na gatoya kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibi bice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo bitewe n'uko ubu tuvugana abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira crise ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose ndetse bakomeje kugenda Abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara kuko Kongo nini igice kirimo intambara n'igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege. Hongeye kumvikana ibisa naho ari inkuba zikubitira mu matwi ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wari wiyemeje gutanga ibishoboka byose kugira ngo igisirikare cye kize kuba gifasha ingabo za leta ya Kongo kwerekeza mu bice bya Gatogota na Kamanyora. Mu gihe ma 23 yemeye kurekura ibice birimo Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri, ikarekura Mitamba, ikarekura Purene Doruzizi ndetse n'izindi nzira zerekeza hano za Gatogota ndetse na za Kamanyura. Izi ngabo rero za leta ya Kongo zari zafashe umugambi zifatikanyije n'abarundi, umugambi wo kwerekeza muri ibi bice ndetse ngo bakahigarurira nyuma y'uko ma 23 yari yamaze gufata umwanzuro wo kwerekeza za Fizi nk'uko byamaze kugaragara hariya mu mujyi wa Baraka. Rero muri territoire ya Fizi ma 23 yakomeje kuhakubitira ingabo z'abarundi ndetse na FDLR, nuko abarundi bigira inama yo gukoresha imbaraga z'umurengera bazana ibitero muri ibi bice, dore ko bari kuvuga neza ko nibibakundira bahita bafatiraho bakerekeza za Bukavu. Ariko se ibibabayeho ninde uzabibuka ko babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi? Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zamaze gupfa ari nyinshi cyane mwa bino bice, ndetse bisa nkaho zakubiswe n'inkuba mu muvuduko udasanzwe wa ma 23 full stop ikomeye cyane ibarashisha indege ngoko bwa Apache Helicopter
ko bari bamaze kwinjirira ku buryo bukomeye cyane izi defense za M23 ariko bisanze bameze nk'abakubiswe n'umuriro w'amashanyarazi. Ubu tuvugana haravugwa ibirokete biremereye cyane amakompura ya M23 yagiye agasekura bya burende by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari kwifashisha muri uru rugamba ikimeze nka deplacement ndetse no gusheringa bihita bihagarara, icyatumye abarundi n'ingabo za leta ya Kongo batangira kwirukanka amasigamana. M23 hano rero yamaze kugufata no kwirukanka ugwa mu mitego ikomeye cyane y'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando batega imitego. Benshi bavuga neza ko ari imwe mu mitego mibi cyane yagoye ingabo z'u Burundi, ubu byongeye kuba muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri gukubitwa umujyo ndetse amajya n'amaza. Kuri ubu benshi bakemeza neza ko amarira menshi iki gisirikare cy'u Burundi kirimo kirarira, abenshi aribo bari kuyitera. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongeye kugaragarizwa ko kititaweho na gatoya nyuma y'uko aba basirikare batse ramforo y'abasirikare bagomba kuza kubatabara nyuma y'uko bari bamaze kwisanga baguye mu mutego, ariko biza kurangira u Burundi abakamandazi bayoboye urugamba banze kohereza abasirikare kuko bari bazi neza ko nabo bari bupfireyo. Ibintu bizakomeza kugenda biba agaterera nzamba. Nuko bimeze rero, reka nkubwire nanone ibyongeye kuba i Kinshasa. Ubu tuvugana i Kinshasa haravugwa abasirikare bakomeye baje gufatwa nk'abagambanyi nyuma y'uko bimenyekanye neza ko bavugana na bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse na perezida w'iki wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Kongo Joseph Kabila. Ibi byose bikagaragazwa na bimwe mu bimenyetso bamwe bavuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikurura binyuze mu butasi. Ubu tuvugana rero hongeye kumvikana igisa naho ari umwuka mubi, aho Tshisekedi yamaze kuvumbura neza ko ngo hari abashaka kumwirenza bakaba bamutembagaza ku butegetsi. Ibi byose bigaza gukomeza kugenda bishimangirwa nuko yakomeje guca amarenga ko yari yagamijwe gutegwa, ndetse aba basirikare bakuru bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Ntibaratangazwa kuko iperereza rigikomeje, ariko ngo muri telefone ngendanwa zabo hasanzwemo communication ikomeye cyane ya bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'umwe mu bahoze bayobora iki gihugu Joseph Kabila uherereye i Goma ndetse nawe winze kuri M23 nk'uko babivuga. Ubu rero bikaba byatumye aba basirikare baza gufatwa nk'uko bitangazwa. Ese ibi ngibi biraza kuba igisubizo kuri Tshisekedi wamaze kwinjirirwa, dore ko na bamwe bo mu nzego bivugwa neza ko n'abarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we Republican Guard ubu ngubu nabo basa naho batari kumva kimwe filozofi ya Tshisekedi, nabo ngo bamaze gucikamwe ibice. Benshi baribaza uwamaze kubagumura. Aho igisirikare cya FDLR uyu mutwe w'iterabwoba w'inyeshyamba ukomeje kugenda ugerageza kugaba ibitero mu bice bikontororwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, ubwo ni M23. Abasirikare b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bongeye guhura n'uruva gusenya igisa n'inkuba cyabakubitiye hano za Masisi. Ibi nabyo ndibo bikubwire nkubwire bamwe mu bari barasimbiye abayobozi b'uyu mutwe baje kongera guhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo abafashwe mpiri. Ibi biri muri aya makuru kandi ndakubwira ko igisa naho ari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kumvikana barasa mu kirere nyuma y'uko bavuze neza ko ibyo bari gukorerwa na leta yabo bisa naho ari ukubatererana mu gihe M23 yamaze kwa advancingana ibikoresho bishya. Bo bashinja iki gisirikare cyabo kutitabwaho. Ibi byose ariko biraturuka ku makuru y'ubutasi yamaze kujya hanze, aho amabanga yabo yose yamaze gusesekara ku ntare za Sarambwe nyuma y'uko hafashwe bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare. Reka twinjire muri izi nkuru rero, reko turahera kuri iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru isa naho idasanzwe. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego M23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba. Ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3 M23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera
kubera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya, ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya 23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare yamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. 23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana 23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti. Ubwo ndavuga iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya, bisa nkaho 23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko 23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa, ndetse aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi, mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Yemeza neza ko 23 yongeye kugaragara muri Plaine d'Or z'inyuma y'amezi hafi 3. Iki gisirikare cya 23 cyarafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice bifatwa nk'iby'ingenzi kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington. Ubu tuvugana igisa nkaho ari igitutu, pressure yazamutse, ubwoba ni bwose kuri Wazalendo n'abandi basirikare b'abarundi bari mu nkengero za Plaine d'Or zizi. Aha murahazi cyane, habereye ibitendo bikomeye cyane ubw'ibitero bya 23 byaturukaga mu bice bitandukanye, ndetse imisozi nka Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri ndetse na za Mitamba hose hagiye habera ibitendo. Bisa naho intare yagarutse mu mwanya wayo, abarundi batitiye bahunze, amabariyeri ya Wazalendo yamaze gukurwaho. Ibi ndabigusobanurira n'iki kiri gucurwa mu bijyanye no gutegura urugamba, ku buryo ubwoba bwongeye kugaragara. Ibimodoka by'intambara mu mujyi wa Uvira by'u Burundi ndetse na FARDC byongera kugaragara binyuranamo, bimwe bigenda ibindi bigaruka, utamenya ikiri gukorwa. Ibi byose n'ubwoba bw'intare za Sarambwe zamaze kumanuka. Ndakujyana kandi muri Etat Major y'u Burundi nkubwire bombori zongeye kuhumvikana, ari nako nkujyana za Masisi. Ikaze.
nibyo koko n'amakuru agezweho arasobanura byinshi cyane. Kuri ubu haravugwa ibisa naho ari ikikango gikomeye cyane Kinshasa na Bujumbura. Ubu tuvugana aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya Igitega asanzwe atuye. Benshi baremeza neza ko umutima usa n'uwamuvuyemo nyuma y'uko amakuru amaze gutaha i Burundi, ndetse na Kinshasa avuga neza ko hari abasirikare babiri bakomeye by'umwihariko bakoraga mu nzego z'ubutasi, yaba uruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kongo. Abangaba bakaba bacakiriwe neza hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hariya neza mu mujyi wa Baraka. Aba baguye gitumo ukuriye ubutasi bwa Kongo, by'umwihariko n'ukuriye ubutasi mu bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mu biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, hakaza n'ukuriye ubutasi mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aba bose bamaze gucakirwa ari bazima. Uribaza ngo iyo abatasi nk'aba bafashwe habiki n'iki kigiye gukurikiraho? Ntabwo ushobora kurezista mu gihe wafashwe n'umwanzi muhanganye ku rugamba utagishoboye kuba wamutoroka, cyangwa se ngo bagenzi bawe baze kukurasa birangire udatanze amakuru bamaze kugeramo ahangaha. Icyambere cyo aba bafashwe nta numwe wakomerekejwe, ku buryo habanza kuba process zo kubavura ndetse no kubashyira mu buzima busanzwe kugira ngo bajye basobanura byinshi cyane. Amakuru aravuga neza ko ikijyanye n'inkuru, ibyapangwaga ndetse gukorwa n'ibiri gutegurwa byose n'ibyo bapanze uko bari kubikora, ibijyanye n'urugamba byose byamaze kujya hanze. Ba 23 yamaze kuzana intelligence yayo, niyo iri gukoresha statement zikomeye cyane. Aba bamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero akura aremeza neza ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi imigambi yabo yose yamaze kujya hanze. Ubu tuvugana kugira ngo bakore operasiyo pe gucamo biragoye kugeza igihe bazahindurira uburyo, nubwo nabyo bisa naho biri bubagore bitewe n'impamvu ndi bukubwire. Ubu tuvugana kandi humvikanye igisa naho ari pura bari bafitiye igice cya Minembwe. Ibi byose byamaze kujya hanze, bisa nkaho amahanga agiye kumenya ukuri ku bijyanye n'imikorere ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zisa naho zongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abagabo bivugwa neza ko bari kurira bose, habuze uhoza undi. Ariko kandi Kinshasa na Bujumbura hose hatangiye ikikango kugerageza guhindura systeme zikoreshwa mu by'urugamba, ibisanzwe n'amapassword ndetse n'amakorodona akoreshwa n'abagurutsa drone. Uburyo bwose babonagamwe amakuru 23 yamaze kubumenya, bisa naho yamaze kubloka inzira zose. Bisa nkaho urugamba rugiye kurwanirwa ku ruhande rumwe. Icuraburindi mu gisirikare cya leta ya Kongo, icuraburindi kandi mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Bisa nkaho kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi, amini ku butaka bwa Kongo, bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi, bisa nkaho bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo bamwe mu batasi bakomeye bamaze gucakirwa, bacakiriwe muri uyu mujyi. Mu busanzwe umujyi wa Barakuru kuberamo imirwano, ariko ni igice kimwe. Bisa nkaho aho bafatiwe, uretse operasiyo ikomeye cyane yakozwe, ubundi nta mirwano yari ihari, bari bahari bisanzwe. Ubu rero turavuga izi nkuru mu gihe Kinshasa nabo bari kurwana uko bagerageza gukavaringa amabanga yabo arimo arajya hanze, nubwo byamaze kurangira barimo barisama basandaye. Uribaza ngo ibi byose biregekwa kurinde? Ubu tuvugana ibisa nkaho 23 yatangiye gupanua ndetse yatangiye gukora ibitendo bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga. Ibyanatumye izi ntare za Sarambwe benshi bemeza neza ko zatangiye kugaruka mu bice bya Plaine de Ruzizi. Bemwe bakemeza neza ko hari amabanga akomeye cyane 23 yamaze gukandagira ndetse yamaze kumenya, aza gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi kidashobora kongera kurenga umutaru. Ubu tuvugana wazarendo zamaze guhunga zirukanka amasigamana shamo, ndetse bisa nkaho Tshisekedi bashaka kumugambanira bakamubirindura ku butegetsi nyuma y'uko agaragaje intege nkeya ndetse agaragaje agasuzuguro. Twavuga neza ko yasuzuguye leta zunze ubumwe za Amerika. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amaze kwangwa ndetse amaze kugenda agaragarizwa urukundo ruke bitewe n'ibikorwa by'ingabo ze. Benshi bavuga neza ko bikorwa abirebera. Ubu tuvugana
rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto nk'uko yiyita aya mazina yose perezida w'igihugu cya Kongo, benshi bamaze kwemeza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umushuka mu bihe bitandukanye akamubwira gufata imyanzuro isa naho itari feya ku bijyanye no kuba igihugu cya Kongo gikeneye amahoro. Uyu mugabo yagiye yirebaho cyane ntashake kumva iby'amasezerano y'I Washington ndetse n'ibijyanye n'ibyo ari kugenda sinyanya na mama 23 bivuga, bikaza kurangira ahubwo ahise abihindura agaca inyuma akajya gusaba ubufasha bw'ibiturika ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse asaba ibihugu bitandukanye ngo abasirikare ndetse n'ubwirizi bw'ikirere, nyamara bikaza kurangira bitamuhiriye. Ubu tuvugana rero ashobora kuba byarangiye ndetse nk'uko biri kugenda binugwanugwa araza gutumizwaho vuba aha ngaha ndetse bitarenze amasaha 21. Tshisekedi araza gushyirirwaho impapuro ziza kuba zifatwa nka manda dare cyangwa se ni impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi ni umuyobozi w'igihugu cya Kongo nibyo, ariko uru rukiko si ubwa mbere si ubwa kabiri ruburanisha bimwe mu bikomerezwa nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi arashinjwa ibyaha bigera kuri 5. Icyaha cyo kuba yarakoze iyica muntu cyangwa se iyica rubozo ku baturage baherereye Iminembwe. Ibi kandi byakozwe n'ingabo ze, bivuze ko nawe abizi kandi ari uba wazitumye. Ibyaha by'intambara ni ukuvuga ni ibyaha by'intambara na madrone y'iki gisirikare cya leta ya Kongo yakomeje kugenda arimbura abantu za Rubaya na za Minembwe. Nanone icyaha cyo kuba yaranyuruje umutungo ari kuba wagirira akamaro abaturage akaza kwigwizaho umutungo ndetse agakoresha inyungu z'igihugu mu nyungu ze, ni nkako twabivuga. Arakurikiranwaho ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyo kwirukana abaturage mu gihugu cyabo, ndetse ibintu bifatwa nkaho ari icyaha gikomeye cyane kumenesha impunzi, by'umwihariko na mama 23 irafatwa mu bo ari gushaka kwirukana ku butaka bwabo. Ni ibyaha byinshi cyane, ariko ibyiganjemo bikomeye ni ibyaha by'intambara ndetse n'ubwicanyi, ibyaha by'ivangura ndetse n'ivanguramoko nyine. Ibi byose bimuriho ndetse bisa nkaho bifite n'ibimenyetso. mama 23 mu bihe bitandukanye yagiye igerageza gupushinga ibi birego ndetse ikagaragaza ko uyu perezida w'igihugu cya Kongo ari umwe mu bahedinze ibikorwa bya FDLR ndetse n'izindi nyeshyamba zikomeje kugenda zifata ku ngufu zikanatwika abaturage. Ibi rero byagiye bigaragaza ko perezida w'igihugu cya Kongo muri rusange asa naho yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho ICC International Criminal Court, uru rukiko ruhana ibyaha mpuzamahanga ndetse rwiganje mu guhana ababaye akahebwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kwisanga imbere y'inkiko. Biravugwa ko impapuro zo kumuta muri yombi ndetse zamaze kugenda zinozwa. Biravugwa neza ko bitarenze amasaha 21 dushobora kuza kumva indi nkuru. Ibi biraza kugenda bite igitutu gikomeye cyane Kinshasa. Abasirikare benshi cyane aho bari mu bice bitandukanye basa naho batagishoboye kuba barinda imipaka cyangwa se aho bahana imbibi n'ibice 23 kontrola. Ahari kubera imirwano ho bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kuba dekuraje, nta mbaraga. Benshi bavuga neza ko motivation mu gisirikare cya Kongo iri hasi. Tshisekedi none wasangayikishijwe n'ibibazo bye biri personnel bitandukanye no kuba yahangayikishwa nuko izi ngabo zibayeho. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatirwa imyanzuro ikomeye cyane biturutse kwa Tshisekedi, aho bashinjwa ibyaha birimo gukorana na AFC 23 bagakorana ngo n'ibihugu, aho bivugwa neza ko hari abasirikare ngo bakuru bavuganaga n'abitwa baciwewe ndetse n'abandi ngo ku murongo wa telefone, ariko kandi bakaba ari abasirikare batari aba Kongo b'ibihugu by'ibituranyi. Bivugwa neza ko ngo bagambaniye igisirikare cyabo cya Kongo. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda biteza intugunda ndetse no gucikagurikamo hagati muri iki gisirikare cya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice baherereyemo by'umwihariko ibiri kuberamwe imirwano barimo baragaragaza intege nke ndetse no gucika intege ku buryo butari busanzwe. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kitari organize. Imiyoborere yasubiye inyuma, abajenerali bakuru bari gusubiranamo, ugasanga buri umwe afite igice cy'ingabo kimwumva ndetse kimwumvira, abandi nabo ugasanga bafite igice cy'ingabo basa naho bamaze kugira izabo. Ibi rero
rero bigakomeza kwafekita ku buryo bukomeye cyane umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibice biri kuberamo imirwano byo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya, haracyumvikana ibiturika ahari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya neza werekeje Minembwe. Bisa nkaho abanyamurenge bo batazabona agahenge, nubwo bisa nkaho izi ngabo zabo zikomeza kugenda zirwanaho, ariko iminsi ntirenga ibiri batatatswe ndetse batagabweho ibitero bikomeye cyane. Gusa amahirwe bafite nuko noneho ubu ngubu ibitero biri guca ku butaka bakabasha guhangana nabyo. Tuvugana biravugwa neza ko mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari habereye ikimeze nka kudeta, ariko uyu mugabo Imana ikaza kumugumishaho akaboko. Ubwo ndavuga nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko amakuru yakwirakwiriye kuri rezo sosiyo. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo bagaragaraga nk'inshuti ye magara nabo batangiye kugenda bamuhinduka. Ibi biri kugenda bigaragazwa n'amagambo yagiye ashyirwa hanze na bamwe mu banyapolitike bakomeye, ndetse bisa nkaho bari basanzwe bavuga rumwe n'iyi leta cyangwa se n'ubutegetsi bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko bagasa nkaho bamaze kugenda bahindura imvugo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragarizwa ko ashobora kuba atishimiwe n'abamuri hafi, nk'uko bakomeje kugenda bamutega imitego. Uribaza ngo byagenze gute? Biravugwa neza ko abayobozi bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ndetse hakaza kubamo na minisitiri w'ingabo, aribo bamwe mu bari bafite urubuhare runini cyane mu kugerageza guhirika ku butegetsi perezida w'iki gihugu. Ariko kandi harimo n'abandi bivugwa neza ko ari ibikomerezwa by'abacuruzi bakomeye cyane za Bujumbura, ndetse bisa nkaho bafite ijambo rinini cyane muri iri shyaka riri ku butegetsi, ndetse bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bo bari basanzwe bafatana ibyemezo bijyana mu nyungu zabo bwite, bisa nkaho yabashyize ku ruhande, aribo batangiye kugerageza kumubirindura nk'uko byagiye bitangazwa. Abashire cyangwa se abajejetafaranga bamwe na bamwe batera inkunga cyangwa se bakanafasha ku buryo bukomeye cyane iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi, bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashobora kuba baramaze kugira undi bimika nkaho ariwe bakorana bya hafi, kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agerageza kenshi kubereka neza ko atakibitayeho nyuma y'uko amaze kugira imbaraga zisa naho zikomeye cyane. Aba rero barakorana ku buryo bwa hafi na bamwe mu basirikare, bivugwa neza ko nabo bafite ijambo rikomeye cyane. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe n'uyu musirikare General Evariste Ndayishimiye, benshi bavuga neza ko akiyoboye gisivile, kuko imyanzuro agenda afata isa naho igaragaramo ibintu bisa nkaho ari ubusivile bwinshi cyane, ariko bemwe siko babyumva, kuko bagaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi uko kigenda mu iterambere ariko cyakabaye kigenda. Ariko nanone bamwe mu barwanya leta y'u Burundi bivugwa neza ko bagaragaza neza ko leta y'u Burundi ikora ibinenegwe ndetse igenda ifata imyanzuro ituma Burundi budatera imbere ndetse bukagenda budindira mu iterambere. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari gusabwa ubusobanuro ku bijyanye n'ibyo yakoreye u Burundi muri manda zitambutse. Bamwe bavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu asa naho adafite byinshi cyane byo kumurikira abaturage kugira ngo bamugirire icyizere. Ibi rero hari abari kubyifashisha, bari bashatse kumuhirika ku butegetsi nyuma yo kumuhata ibibazo bijyanye n'impfu z'abasirikare b'u Burundi. Ubu umubare ukaba waragabanutse ku kigero cya 7%, ibintu bisa naho biteye ubwoba. Igisoda cy'u Burundi cyose hafi 10% byagaragaye neza ko bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo. Aba ni abamenyekanye babaruwe. Hari n'izindi raporo zigaragaza neza ko ari umubare munini cyane urenze uyu kure, ndetse ari uko bagiye bagerageza guhisha iyi mibare mu buryo bwo kugira ngo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeze kugenda aba safe ndetse yicara mu ntebe ye nk'uko bisanzwe. Perezida w'igihugu cya Kongo asa naho ntacyo ari gufasha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi wugarijwe na bamwe mu bo bayoborana, ndetse benshi bavuga neza ko byari kugira inzira akaba ari kurwanwa n'abari hanze y'igihugu, ariko kuba ari kurwanwa ndetse ategwa imitego itandukanye nabo bari kumwe muri izi
izi ntebe zifata imyanzuro ndetse n'ibyemezo ku butaka bw'u Burundi bamwe bemeza neza ko ari bibi cyane ndetse bishobora kumugiraho ingaruka kurusha igihe icyo ari cyo cyose. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha, ariko bamwe barabona ko hashobora kuzabamwo ibitangaza n'ibitendo bikomeye cyane mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yaba atowe cyangwa se ntanatorwe, kuko abari kumutega imitego nabo bafite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu ndetse bakomeje kugenda babigaragaza, ubwo abaturage bo basa naho batari kugaragara muri ibi bikorwa ndetse bisa naho bitarashyuha cyane, ariko bisa nkaho ibyo abari gukorera Neva bari kubimukorera kugira ngo bamwangishe abaturage. Benshi baravuga bati irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na Neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru 2 bishize. Ibi byose M23 irabinetarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyanahatakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa, ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma y'uko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba, maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nkaho uyu mugabo utetse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye, ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambira M23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye, ariko ntacyo bamufashije. Kuri basa naho yatangiye kongera gutakambira M23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitaga M23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha, akaba
aribo baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha mama 23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu, kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko mama 23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane, kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rw'ama 23, nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko mama 23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeza aha bisa nka mama 23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira, nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere mama 23, ubu yamaze kuzamura confidence, icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika, hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe, ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganje bamo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho mama 23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko abamama 23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nka hari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye mama 23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Kongo, aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. Mama 23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa 23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera igisirikare cya leta ya Kongo, kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro
yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro, ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya Leta ya Kongo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR akabo kashobotse. Nyuma yo gucakirwa biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora n'abo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza koroherezamo 23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya Leta ya Kongo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa 23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri quartier zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba 23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya Leta ya Kongo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na 23 ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba aribo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko 23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye 23 mu makuru yari ifite ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa, ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Puezero niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane, nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za 23 hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. No operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse nizagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare igisirikare cya Leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice, ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane 23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero. Abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse na bimwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye 23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero, ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya Leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage 23 kimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwano bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nkaho 23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nkaho izi ngabo
z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za 23. Ni nayo mpamvu 23 nayo itari kubababarira na gato yahibiri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane 23 n'abarundi bisa nkaho rutari